Мардон Азимов устоди варзиши собиқи Иттиҳодии Шӯравӣ аст. Вай ба кӯдакону наврасон нозикии боксро меомӯзонад. машқу тамринҳои ин мураббӣ дар шаҳри Душанбе мегузарад. Ногуфта намонад, ки мактаби варзишии шаҳри Душанбе оид ба бокс аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар тайёр ва омода кардани мушзанони лаёқатманд саҳми муносиб дорад. масалан дар чорбозиҳои олимпии охир тарбиятгирандагони мактаб ширкат варзиданд ва дар солҳои гузашта ҳам дар мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ иштироки фаъолона доштанд. дар ҳоли ҳозир ин мураббӣ нафаронеро ба риштаи бокс ҷалб сохтааст, ки аз фаъолияти варзишиашон 3 сол сипарӣ гаштааст. вале дар ин муддат онҳо қувваашонро дар мусобиқаҳои мухталифи дохилӣ муваффақона санҷиданд. яке аз шогирди фаъолу умедбахши ин мураббӣ Муҳаммад Маҳмудов мебошад. дар ин толори варзишӣ ҳама шароитҳо муҳайё ҳаст. варзишгарои мо ҳама рӯза омада машқу тамрин мекунанд. яке аз беҳтарин шогирдони ман Маҳмудов Муҳаммадҷон дар ин толор 3 сол аст, ки машқ мекунад. ҳама дар мусобиқаҳои берун аз шаҳр, дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. муҳаммад, сараввал мехостем, ки дар бобати ана ҳамин рӯ овардан ба ана ҳамин риштаи варзиш мехостем бифаҳмем чӣ сабаб шуд, чӣ боис гардид? шояд нафареро дидед, ки майлу рағбати шумо нисбат ба ана ҳамин намуди варзиш зиёд шуду маҳз ба ҳамин намуди варзиш рӯ овардед? ман бародарамро дида ӯ ба гӯштинг машқ мекард ва манам хостам, ки ба мисли ӯ варзишгар шавам ва мо маслиҳат кардем, ки бародарам ба гӯштинг мераваду ман ба бокс. билохира ман боксро интихоб кардаму ба бокс омадам. ман аввал 7 моҳ машқ кардам ва баъд аз он ба мусобиқа баромадам ва дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам. бемуҳобот бокс сол ба сол дар минтақаҳои гуногуни кишварамон инкишоф меёбад. бахусус баъди бо муваффақият баромад кардани мушзанони тоҷик дар чемпионати ҷаҳониву осиёӣ ва ба сабқати олимпии шаҳрҳои Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро ва Токио рохат гирифтани онон алоқамандону ихлосмандони ин нави варзиш афзун гардид. қаҳрамони барномаамон аз ин музаффариятҳои ҳаммеҳанонаш ба хубӣ воқиф аст. чун иродаи қавӣ ва завқи баланд дошт, мушкилиҳоро бо таҳаммулгароиву сабурӣ пушти сар намуд. муҳаммадҷон бисёр варзишгари зираку ҳушёр аст. ҳамарӯза ба вақту соаташ омада ҳарчи уселе ки метиҳам ман ба вай тез аз худ мекунад, мехоҳад, ки бо бисёртар машқу тамрин кунад. вақте ки ҷои дуюмро гирифтед, то куҷо боварӣ доштед, ки шумо сазовори ҷои дуюм мешавед? шояд ҳадафи шумо ҷои аввал гирифтан буд? ҳадафи ман ҷои аввал гирифтан буд, вале ман натавонистам, ки ҷои аввалро бигирам. ва ана ҳамин мусобиқае ки шумо ҷои дуюмро гирифтед, медали дуюмро ба даст овардед, мураббӣ чӣ гуна инро қабул намуд? умуман волидон инро чӣ гуна қабул карданд? падару модари ман хело хурсанд шуданд ва вақте ки аз медали гирифтагӣ ман хело хурсанд шудам. вақте ки ман ба машқ баргаштам, муаллими ман гуфт, ки роҳафтода нашав ва баъд аз ин ту ҷои аввалро ишғол мекунӣ. ва ана ҳамин гуфтаҳои мураббиро оё шумо сармашқори ҳаррӯзаи хеш донистед? бале, ман суханҳои муаллимро хело ба ман таъсир гузошт ва ман боз бисёртар машқ кардам, ки аз ин мусобиқа сазовори ҷои аввал шавам. баъд аз чанд моҳи машқу тамринҳо шумо дар мусобиқаҳои минбаъдаи худ иштирок намудед?
بعد از 3 ماه من در دومین مسابقه خود در شهر ترسونزاده اشتراک کردم و در آنجا 3 رقیب خود را مغلوب کردم و سزاوار جای اول شدم. من وقتی که در دومین مسابقه خود برای جای اول گرفتن خیلی مقصد گذاشتم که من باید سزاوار جای اول شوم و خیلی بسیار مشق و تمرین کردم و من سزاوار جای اول شدم. خب در این مسابقه 3 رقیب داشتید. رقیبان شما از کدام ناحیه ها بودند؟ رقیبان من هر جاش از شهر ترسونزاده بودند و من هر سه آنها را مغلوب کردم. با کدام اصول ها و چگونه آنها را شما مغلوب نمودید؟ من در دور فینالی رقیب خود را خیلی ضربه سخت زدم و در این حالت او بهوش شد. وقتی که سزاوار جای اول شدید، قبل از آن همین مسابقه تا کجا شما اطمینان داشتید که جای اول رو میگیرید؟ آیا باوری در دل داشتید یا اینکه تنها اشتراک شما مهم بود و خلاص؟ من خیلی کوشش کردم که در این مسابقه جای اول شوم. من خیلی تمرین میکردم و در این مسابقه جای اول شدم. аслан бокс аз варзишгар тактикаву техникаи махсусро тақозо мекунад ва ба гуфти варзишгарон варзишгар танҳо дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мақсади асл мерасад. ба маҳфили бокс наврасон аз синни 10 солагӣ аъзо мешаванд. маҳз дар ҳамин сол мураббӣ метавонад ки паҳлӯҳои онро бо осонӣ ба онҳо омӯзонад. тез иштироки онҳон дар мусобиқаҳо ҳамзамон гузарондани ҳамошҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи кишвар низ аз талаботи асосии машғулиятҳост. من طول 3 سال میشود که در رشته بوکس مشق و تمرین میکنم. من 23 مدال دارم، همه آنها جای اول میباشد و من همه مسابقه‌ام را در داخل شهر گذراندم. در ناحیه سینا مسابقه برگزار شد و من در آنجا جای اول را گرفتم. من 2 رقیب داشتم و خیلی مسابقه طولانی بود. من در آنجا سزاوار جای اول شدم. با آن همین رقیبان خود روبرو میشوید، چی احساسات شما رو فرا میگیرد؟ یعنی که در دل خود چی مقصد ها دارید؟ با کدام مقصد ها شما همین در مسابقه قوزمایی میکنید؟ اولین درجه مقصد شما چی است؟ مقصدی من وقتی که من مسابقه میروم، مقصدی من جای یکم گرفتن است. وقتی که من هر یک بار جای اول را اشغال میکنم، در هر یک بار اشغال نمودن من روحیه من بلند میشود. هر یک ورزشگر با خود یک اصولی خاص دارد، یعنی اصولی دوست داشته دارد که محض با آن همون اصول رقیبان خود را با شکست دچار میکند. میخواستیم بفهمیم که اصولی دوست داشته محمد چی اصول است؟ اصولی دوست داشته من ضربه زدنی از پایان و از پهلو می باشد که من با این اصول رقیبان خود را شکست می دهم. بعد از همین مسابقه ناحیه سینا باز در کدام مسابقه هنر و استعداد خود را سنجیدید؟ باز در کدام مسابقه سزاوار جایهای نمایان گشتید؟ بعد از این مسابقه 3 ماه دیگر مشق کردم و در مجموعه ورزشی خدمات علاقه مسابقه برگزار شد و من در آنجا سزاوار جای اول گردیدم. من 3 رقیب داشتم و من آنها را به آسانی شکست دادم، سزاوار جای اول گردیدم. خب وقتی که با آنها شما قوازمایی کردید، یعنی روبرو شدید، آیا از اصولهای شما، از تاکتیک و تکنیک شما آنها بخبر بودند؟ آنها از اصولهای من بخبر نبودند، چون که من در دیگر مشق میکردم. در رفت همین مسابقه مربی به شما چی توصیه ها میدهد، چی مصلحت ها میدهد که شما از روی همون مصلحت ها
муваффақ гаштаед? муаллим ба ман мегӯяд ки пеш аз мусобиқа ҳеҷ дар дил тарс надошта бошӣ, то ки мағлуб мешавӣ. Усулҳое ки мо дар толори варзишӣ мекардем, онҳоро муаллим мегуфт ки дар он ҷо кор кун. яъне истифода бара. муҳаммад, мураббӣ дар толори варзишӣ нисбати шумо чӣ гуна аст? Сахтгир аст ё ки меҳрубонона рафтор мекунад? мураббӣ ҷояш мешавад ки бо мо сахтгир мешавад ва ҷояш мешавад ки бо мо раҳмдил мешавад. чуноне ки иброз намудем, иштироки мунтазами онон на фақат дар мусобиқаҳои дохил, балки байналмилалӣ кафолати аз худкунии сабку услубҳои нави бокс мегардад. яъне бокс дар ҳоли ҳозир дар ҷаҳон хело пешрафта ба низомномаи он тағйиротҳо ворид карда шуд. агарчи пештар дар бокси ҳаваскорӣ варзишгарон дар мусобиқа бо сарпӯш қувваозмоӣ мекарданд, вале ин қоида гирифта шуд ва каме вазнинтар гардид. аниқтараш аз ин пас боксчиён дар мусобиқаҳо байни бузургсолон бесарпӯш зӯрозмоӣ мекунанд. муҳаммад маҳмудов ба ҷузъу мусобиқаҳои шаҳрӣ дар сабқати ҷумҳуравӣ низ ширкат варзидааст. дар ин 3 сол дар мусобиқаҳои шаҳрию ноҳиявӣ иштирок кардам. ман 4 медал дорам, 3 тояш ҷои аввал ва 1 тояш ҷои дуюм. охирон мусобиқаи ман дар мактаби варзиши рақами 9 баргузор шуд. ман дар он ҷо сазовори ҷои 1 шудам ва дар вазни 40 килограмм баромад кардам. хотиррасон мекунам ки баъд аз 6 моҳ тамрини ман боз ман дар маҷмӯаи варзиши хадамоти алоқа мусобиқа баргузор шуд ва ман дар он ҷо боз дубора сазовори ҷои аввал шудам. яъне ки шумо боз ҳамун натиҷаи қаблии хешро дар ин мусобиқа ҳам такрор намудед, ҳамин тавр? бале. муҳаммад, оё шудааст дар ягон мусобиқае ки бо як варзишгар 2 маротиба рӯбарӯ шуда бошед? дар мусобиқаҳо хело иштирок кардам, вале ягон рақиби ман дубора бо ман мусобиқа накардааст. муҳаммад, ба андеша шумо варзишгар бояд чӣ гуна хислатҳое дошта бошад? варзишгаре ки хоксораш ҳурмати калонтаронро ба ҷо меорад, ӯ варзишгаре хуб шуда метавонад. ин суханҳоро мураббӣ ба мо ҳамеша мегӯяд ки хоксор бошед, ҳурмати калонтаронро ба ҷо биёред. муҳаммад, умуман дар ҳамин толори варзишӣ шароитҳои шумо чӣ гуна аст? дар кадом сатҳ қарор дорад толори варзишӣ? ба мо хело толори варзишиамон маъқул мебошад. танҳо аз мо машқу тамрин кардан аст ва натиҷаи хуб нишон додан аст. дар ҳақиқат ҳатман ҳар як варзишгар дар баробари машқу тамрин кардан бояд ба қадри ин шароитҳо бирасад, чун мо имрӯзҳо мебинем ки дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон толорҳои наву замонавӣ, маҷмӯаҳои нави замонавии варзишӣ мавриди истифода қарор меёбанд, ки ин ҳам яъне шаҳодат аз сулҳу субот, шаҳодат аз ан ҳамин соҳиб истиқлолии кишвари азизамон дарак медиҳад ва моро зарур аст ки бояд ҳам машқу тамрин кунем, ҳам толорҳои варзиширо тозаю озода нигоҳ дорем ва ҳам дар баробари ин муҳимтар аз ҳама ахлоқу одоби инсонӣ дошта бошем, ҳурмату иззати калонсолонро ба ҷо биёрем ва тавонем ки то ҷое берун аз марзи ватан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта, яъне парчами кишвари азизамонро баланд бардорем. тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ҳатто дар назди хонаҳои мо майдончаҳои варзишӣ ҳаст. мо дар вақтҳои холигӣ дар он ҷо ба футбол машғул мешавем. дар ин толор ба амсоли муҳаммад боз ҳастанд варзишгароне ки қувваашонро дар мусобиқаҳо ба таври аъло нишон доданд. яке аз онҳо фуруғ сарҳадзода мебошад. ӯ аз рӯи ҳавас узви маҳфили бокс нашудааст. мавсуф хуб медонад ки аз намуди бокс бо унвони тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ чӣ гуна шоҳкориҳо нишон додаанд. мақсад дорад ки шумораи медалҳояшро дар мусобиқаҳои хурду калон низ зиёд намояд.
من با محمد 3 سال شده است همراه محمد مشق میکنیم. محمد بسیار بچه خاکسار است و از همه اصولهای بوکس از عهده‌اش میبراید. او من را حرمت میکند. وقتی که یگان اصول را نفهمند به من کمک میدهد. او افتخاری تالار ما از ما با او میفخره. مسابقه نهایی که شما اخیرا برآمد کردین کدام مسابقه بود؟ در شهر دوشنبه در مکتب نو برگزار شد. من در آنجا 3 رقیب داشتم و 3 رقیب خود را مغلوب کرده سزاوار جای اول شدم. من در آنجا صاحب جام و تلویزیون شدم. این تحفه ها خیلی به من خاطرمان بودن. وقتی که من این تحفه ها را به خانه بردم پدر و مادر من خیلی خرسند شدن. محمد عموما مقصد و هدف شما چی است در آینده؟ چی مقصد در نزد خود گذاشته اید؟ من در آینده مقصد دارم که بیرون از شهر در مسابقه های بین المللی سزاوار جای اول شوم. من میخواهم که مثل بهادر عثمانوف مشتزنی مشهور شوم. албатта натиҷаи дилхоҳи ҳар як дастпарвар қабл аз ҳама дар самти дуруст ба роҳ мондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ рабт дорад. ҳамзамон пайваста ширкат варзидани варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд ба ин таъсири дучанд мерасонад. қобили тазаккур аст ки бокс дар соҳаи варзиши тоҷик маҳз дар даврони соҳиб истиқлолӣ аз рушду нумӯ ёфтанаш мужда дод. дар мусобиқаи мимбаъда низ муҳаммад хуб иштирок кард. من باوری دارم که محمد اگر همین خیلی مشق و تمرین‌هایش را دوام دهد نه در جمهوری تاجیکستان بلکه در دولت‌های دیگر هم چمپیون می‌شود. می‌خواستیم در بابت تحصیل در مکتب بفهمیم که تحصیل در مکتب چگونه است؟ میل و رغبت شما نسبت به فن‌های دقیق چگونه است؟ در وقت‌های خولگی کدام کتاب‌ها را شما مطالعه می‌کنید؟ تحصیل من در مکتب خیلی خوب است و من در وقت‌های خالگی کتاب‌های بدیهی می‌خوانم. فنی دوست داشته من زبان خارجی میباشد که برای هر یک ورزشگر این خیلی مهم است که زبان خارجی را دانم. می‌خواهم که زبان خارجی را خوب از خود کنم در آینده. тавре маълум шуд дастпарварони мураббӣ мардон азимов то ҳол дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ширкат наварзидаанд. бо доир намудани ҳамоишҳои пайи ҳамон машғулиятҳои дастаҷамъӣ мураббӣ саъй дорад то дараҷаи варзишии шогирдонро баланд бардораду ба ин васила ширкати эшонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ кафолат бахшад. орзуи деринаи қаҳрамони барномамон ҳам иштирок дар мусобиқаҳои бурунмарзист. умед аст ки мусобиқаҳои оянда ба муҳаммад ва дигар тарбиятгирандагони мураббӣ мардон азимов бобарор хоҳад гузашт.